U Srbiji se obeležava Dan rudara 6. avgust, koji je ujedno i dan rudarsko-topioničarskog basena Bor, koji je i ove godine dodelio Šistekove nagrade, najprestižnija priznanja koje se dodeljuju za razvoj RTB Bora. Dan rudara ustanovljen je u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine, kada su se rudari iz Senjskog rudnika kod Despotovca štrajkom izborili za povratak na posao trojice otpuštenih kolega, za skraćenje radnog vremena i besplatno ulje za lampe za osvetljavanje jama, koje su do tada sami plaćali. Naša ekipa danas je posetila rudare na površinskom kopu Krivelj. Na površinskom kopu Krivelj, kao i u ostalim rudnicima u Srbiji, uprkos danu rudara, proces proizvodnje normalno teče. Oni koji nisu u smeni slave, dok bageristi, vozači teških kamiona, rudari rade kao i bilo kog drugog dana u godini. Pa kod nas je uvek radno, znači da li je praznik, znači vidite i sami, znači ove kamione, da li je vrućina, da li je, znači mi uvek to radimo. Ponosan sam što radim na današnji dan. Kao što je i moj deda bio rudar i otac i ja, tako se nadam da ću ja jednog dana i svoje dete da zaposlim. Dan rudara i dan rudarsko-topioničarskog basena Bor obeleženi su u hotelu Jezero na Borskom jezeru, a pored brojnih zvanica svečanosti su prisustvovali i kanadski ambasador Philip Pinnington, ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Aleksandar Vulin i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. Sve ovo pričam samo sa idejom da pre svega rudarima na današnji dan poručimo da je Srbija bila, da je Srbija i danas, ali da će i Srbija u budućnosti biti rudarska zemlja i da ne treba da brinu za svoj posao, da ne treba da brinu za svoju egzistenciju, da će se otvarati novi rudnici, da će biti novog zapošljavanja. I ove godine po tradiciji dodeljene su 4 Šistekove nagrade, najprestižnija priznanja za doprinos razvoju RTB-a Bor. Prva je otišla Aleksandru Vučiću, predsjedniku Vlade Republike Srbije, dok su ostale nagrade dobili zaposleni u RTB-u. Osjećam se veoma lepo. Eto, to je neko krunisanje mog dosadašnjeg rada, nije mali, skoro 30 godina. Dali podstrek, stimulaciju da pomogli i mlađoj generaciji, mlađim inženjerima, da ih naučimo tom timskom radu, što je najbitnije u našem procesu. Osim Aleksandra Vučića i Ivanke Stančić, nagradu Inženjer Šistek ove godine dobili su i Zoran Aleksov i Trajča Tončić. Bor, Saša Stojčić, televizija Pink.